CBM Sambo Aquaba, do Badwam TV, Badwam Jumedi, so Umra no wada je a wodemaye na madase se health tips and also uguso ediache na utu ho anamo. Wada Roma se we obi a won hwe wani a na waje bra kwhwe ye nyini na no na ni na ho de no e ba form se de adokotafo e ka che ya bribia no ntimesrew ne mebo ye nipadua mu a ye nheda pay attention ye ni ya so ne sanu man ye numumbo ye nhwe mesrew eye injuries no ye pay attention enkura ne chichu ye ne omo nkasa pencil ne pen ne ye toto ne ade ye nye careful agudia wo he obi de ne nse bobo ani ye nye careful ye ne omo nkasa yentie me da se pa 5 minutes ye nche ochena ebreko no anu wasa kan ho na ya to aso eye endpoint homeopathic clinic Adom na ye didi san kobo no ti ya ne endpoint ni nsa woso me ka say bosumi himo prostate awareness cancer awareness month nti yenko endpoint ho o yes scanning na ma free mema ni nyina ko ye scanning prostate scanning any infections then also why ye e the amount the number no ye 0244 867068 0244867068. Awofo ni abata munyimu asumma me wadaroma ene school ba ko no so boapa wo masua mu no e St Andrews Senior High School. St Andrews Senior High School. Na make say 2025-2026 academic year admission no e koso den obatan mesro fa ba no ko SHS 1 2 to 3 na yi junior high school fo a mo results na ba no so ka kira wo fo yemfa mo nko St Andrew Senior High School na yem ko kire wade ye board no ho ntim fa ho ne ba bi a wo hwe me a woni je school no ho no obetime de wabofra no so aba ho e ba wo mo enso hwe wasi results a ya na ye kama pa excellent one more pass ni ye campuses na bi e wasin fosu Mankesim Accra Shama Dunkwa onofe ni wadu bi ase ene sewi asanyo so honyina St Andrew Senior High School ne bi ho asenfosu Mankesim Accra Shama Dunkwa onofe ni wadu bi ase ene sewi asanyo so for number 0244 696911 0244 696911 and 0207 891004 0207 891004 na wona mpedifo da St Andrews Senior High School edi enkomo give us Herbal center na bay anopay wona ye ba bedi nkomo sebe ya ne ye ka ho asemo no se no how dia utia no abora pharmacy ne Herbal shops akope give us no bi na wano ti odefo aba memo akwabe Bia bokode enyame ase na Dr. Kwabinswe bacha me ado no so ne ho ye pa enyame ase ye wenu wadwama so ne aye yo mame na ase na no pe ahwefo mame nchia mo na me mfa nchia kase yemfemfi give us Herbal center akache ya kofa ba ne na no fo ye Dr. Solomon Kwabie na no pe yemfa mamu na ye nru ahodo ya ba adwaman so no dane danya ka chem se yankase ye memo hahama do binani dinsia ahodo na Dr. Solomon Kwabie ena ma aba efu nimdie ene so ehunu kwan so ena wode ye eduro no etumi de aba adwama so ne ekita me wa he ena ye give us cool capsules ena afi give us p capsules we ba cho give us cool capsules ena afi ni p capsules no enie bema ehia wo ba ehia na wo hwe bema a ebre ne edo nyina na otaka wana me de sisi yare ena misisi me ya wo ba o complaini ena misisi emu we me misisi emu atweme a ebacho ebre ne edo nyina no na wakwakope edupa no na watumi anom asetena ya yetena se bebre adwumaden ahodo aye da ne da na ugbo mu ase na upeja nyama mu odu na odisi ukonso na ugbo mu ase na usisi na uye adwumaden ewo afuo mu wo dwaso se uye drobani adwuma bi a uye bia no bomoden na manipedua no entumi ngina brane we dra we hia se koba ne sa give us cool capsules and afi give us p capsules me ba cho eno ena wo hia na watumi anom se wantu ho na mon na nipedua no de bia ekoko biesa na edwo haw ena de bra nipedua no edwo haw ena de bra wuntini no entini sisi yare bia ha wo se ye adwumadin mu ena wunyaye ana se obi de wo hoyi e bia na ye koko ene amaman ena achi nipedua ne de aboso a
ebacho edura we here give us cool capsules and have give us pea capsules edura we no kwota abomode to ne mienu ebomu cool any pea na wanom se na betumi aboa ebra cool capsules no eboa ma koko ni amama na agi nipadua ne nyina boso etu ase no na intini no mu mre oya wode abrewo na moja ne ntumi ndie frosane na intini ne ntumi nya adwuma se na ese no na wanom pea capsules no na no so etumi aboa no because asama untini na nipadua no etumi esi ni dademo entu se be ma complaini ena misisi ye me ya ena misisi yare ewo mu a ena be ma ekoko wie kire no na umpemu agudie metrel na akoha ewo hono ye pa enti be ma bia o complaini anase wo be bia onim se wo kafo wakodonkua ene wo kanchema na bia empaso agudie ewo fam na wode bo ani a na wono na esen no e ba cho eduro ba ko an na no pei me kanfo de ama wo eduro ba ko a wo hia eno na ye give us cool capsules and afi ni keep ni pea capsules onim se ni pedua no be ma mpaso agudie no enye ye kan se dompe bie ni mu eye intini no na ye adwuma enti se intini no to chima eno na ye da sansunsun so bone ekobre wo be ma mpaso agudie no ya na aba ho ezan se ni etie ni be ma bie na mo no ni ani ni hu no eno na ye kan kira adwen no na adwen no nso aka kira akoma na akoma no de moja apompe anase wosane moja de akọ eye asewa anase obema no mu na eno na tumi asore na odi dwuma di ama na wo se intini no nya adwuma saa na eye intini no etochema ene moja no kwa kakra bi na akwa gba asewa no na yo na wa besen de akọ enti bacho edra wo hia no pei eye give us cool capsules and afi ni pea capsules be ma hia bi wo ba hia bi wo ba so de wo hia ne se o mo sa afi de ebre bedu so obedi odo na woka ena me de mini atenka ena me de mfile hwe ena me de mani dabi ne bacho frigidity ena ye wo de wo ba eno na hawo edra wo hia na no pay eye give us cool capsules ena afi give us pea capsules bomode na ko tobi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni me be to edro man gade mu bia de obenya give us cool capsules ena afi give us eye cool capsules na wotumi anonom na no netumi aboa bia ma nugu so amedi nkomo yi obebese oni ye bedi nkomo obebese nia hawo se ne ade ne ye opoten no obebese oni ye bedi enchirechiremu bia na frɛ yen ewo 0543 22 24 70 0543 22 24 70 now only give us Herbal Center oni ye ni nkomo emfanfa ye give us cool capsules and afi ni pea capsules enti wa won so wo de koko agi ni peduane de aboso ma edre bia no na wonsa da woni otumi posa woni a na woni nyina ye se ko aseja wa ba ko no maduboni bia na ase ya no fo ade bi na de akoko dwu no me pa twa edura wo hia ena no pe no eye give us cool capsules ena afi ni pea capsules obi so de on ma ene ye wona sumu ene de bia na ne ma nam na sumu ene no wo dwu na sumu saa obi de oni minimu na de bia no wo kwam saa me pa twa bomode ne tu hana mo na kopa edupa nanom obi so de ono abo se sebi obekọ ajanan bia eni owie ya o yesa wo sori a ye ne se won san ko bio wo betena so achimwa hehamwa me ba cho eduro ba kopa na wo hia eye koko ni amaman e na agi ni peduane de aboso eye give us cool capsules and afi give us pea capsules ne krakra mu obo se mpampan boni bi fi obi enu mu ba o church amanfo na se na ekuro na ba utrum ene otu ekuro na wo ti kwankra me ba cho uti kwankra na ewo honom no bibie ni ho ekoti no e ma na eja ekuro ewo mu eya yemtin constipation ene ye kokko fasa edeba e ba cho edura wo hia na no pay eye give us cool capsules and afi give us pea capsules give us cool capsules and afi give us pea capsules and now hia no pay ko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene be bia tun aduro man kan mo bia no na kope give us yen ko ene ne mp ni bi na to nanom na no ne betumi aboa ma ebre ni pedua bia no oba wanya hoɔden be ma ni pedua ne tumi esisi hu so na wanya anigye na watumi de akɔ onwuma so na bibia no e betumi aboa eye 0543 22 24 70 0543
222470 now only give us about center any komo emfa ye dupe hu ni amene so na no pe di ama wo no enie give us herbal mixture give us a entontom eda ho give us herbal mixture give us a entontom eda ho we na here na no pe we na no pe ya wo hwem ya wo tie mi na we no mo ato aduane bia mpampan ote a na ebon wo fiti ahemachi be pim sese ame no aka sei awado opopo se che utifa edwa o gaga saa wabo wa na otwe mienu ekoni ubora ya nsabia na yenya hwehwe wu nipedue no na yesi etridi emu ani bi na aba nipedue no mu a eye malaria na e ba twa draw na wo hia eye give us herbal mixture give us antontom da ho eno nene yedi kun de etia eye etridi yare yedi kun de etia malaria yedi kun de etia fever na afa typhoid a atu atese ewo yeme eye empatem ene Ghana ha nyina eye give us herbal mixture eno na me ba twa na no pe wu hia bomodi na kotobi nanom edro we nso no me ba cho undi vinhye dumienu ya men konkonom eyo omodi vinhye dumienu de ko eno mo ho kwan so mutumi no give us herbal mixture give us antontom da hono na bibia na tumi akonkan enti wa malaria etete wa no pei wa wonu mu ato nipedua na eboho wa yemre uji hu bia enye no kona kotobi me ma osemeduasa don hwere ba ko ntemu wo se nipedua no wa gina brane na onwuma hodro so no wetumi akọ herbal shop bia wo man Ghana mu pharmaceutical shop licensed chemical shop bia eto waduro bia o man money amahodro so no obenya give us herbal mixture ibi na wetumi akọ na wanom na bibia no etumi akonkan edro no nya na enti wo pe bia etu aton wo pe nkyeremu bia chen ya media ma wane anope ya eye 0543 222470 0543 222470 na me bacho oni give us service center any encommand na no pay ne kra ko me ko me bacho ye pa driver for na driver for na ye pe ne ye pe omo motitation sakumono labade bebi a edwuma no wono mpate mu na na aketua no so de eye ye pe omo kita driver's license C into your driver ni a wo hwemi anope na wo tie mi na kita license C a me bacho frɛ 0543 222470 0543 222470 now only give us service center any enkomo enanope yes a driver no omo woteshi mpotem ho sa no teshi no wa sakumo no ho na dey say adwuma na be pie be ba yeah because the last na ye hwe dodo one so dodo one ye factory no ho na ensuo no no okay adwuma pie na opeye o nti ebi na driver na akra wa pie nti na nyire na ne ba wo hwe fa give us number ya pa for ma ye nuro panom apomudin mu no o se pa adwuma nti me so fa number no na wafre bibia ne hobiem adama sasi drivers no dey yo enti ba to ye pa mo license C enti wa ye driver ni na wo drivers license C no me ba to adwuma ye pa mo te teshin ngwa sakumono labade mpate mo no na enti ba to betumi afre 0543 222470 0543 222470 yeah that's papa give us a center